Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Tanihiloko ndzi vurile leswaku timhaka ta ka Gaza ti lo ta galaza, kokwani Chauke yi dye bhiriviri naswona yi endli nkandziyiso thwi yi ri ku hlaseleni kumbexani ku angula eka nkandziyiso wa Minijere Philani. Hi ta tsundzuka leswaku vhiki leri nga hundza a yi suke kusuka exikarhi ka Minijere Philani na Boss Lady lava ku nga nghamile kokwani Chauke. Se kokwani Chauke a va nge se hlamula kumbexani ku angula. Se hi fiki hi vona kokwani Chauke va endla nkandziyiso laha va ri ku hlaseleni ka Minijere Philani. Nkandziyiso wa kona hi lowu. I xiendlini a ngo i Gaza Kitchen i mali ya mina yin'wana ya kona ni participating beside yale ya 2.5 ala ya nga xitenda 1.5 i mali ya mina leyi namuntlha a rutsaka a ni rhuketela loko no a vuyisa mali ya mina loko ri ku yena i la ku vuyisa mali swi nga endleka a nga yi koti nga tsaki hi tsakela tlhelo i khale ni karhi ni spendela nkulukumba ni ta yi tsema lexi ni nga ta xi vula a tsaki a tsaka mara a tsaka kahle Philani leswi a nga swi vulavula hinkwaswo ni swi noti swi right ni n'wi endle leswi swo tala ngo evuton'wini leswi a swi nga ri wo a nga a tsutsuma a vulavula hi mina ku biha a ni byele ku ni pfuna makwini ni za ni boxa namuntlha ku ni n'wi pfune hi yini a ni nga swi lavi ku pfuna munhu i ti vulavula hi swona a hi swona mara the way leswi a nga ni endla swona kumbe ku ni vulavula a mavunwa lama a nga ma vulavula la ka Gaza ku lata ku vanhu va n'wi twa swi right ku hava n'wanuna loyi a nga n'wi yingiseli nsati wa yena la nga marriage mina nsati wa mina na n'wi rhandza ene ni nge pfuki njikele nsati wa mina loko a ku lexi a hi xona ni fanele ni n'wi yingisela ka nsati wa mina a ni n'wi tekela yini n'wansati a ni n'wi tekela ku fika mehe ni fika ni n'wi ndla bolo mutwini lava va nga na va phela munhu loyi vulavulaka yena a nga na nsati xo sungula munhu la nga richa 40 a lava ku richa 40 years a nga ri na nchumu i hana yindlu wa bombisa yindlu ya mhani na bava munhu loyi vulavulaka hi yena i hana nchumu so vanhu vo tlhariha va kote ku swi twisisa ku kokwani Chauke a va hlamuli swin'wana me ni hlamula tintangha ta mina guys i hlamula munhu i hana yindlu hana nchumu i hana ku ya munhu sweswi ni ngo huma ni ngo hi me kokwani Chauke ni hana nchumu ni hlamula ni ka munhu wo lowo tani hana n'wani hana nsati hana nchumu ri 40 years leyi se yi fikile hana nchumu xa wena ku wa ku fambi ku tse hi nga ku yo bohiwa doli lo a vulavula ku yena i na ti degree ta yena i dyondzekini ntsene ku a ni a swi bohi ku a tirha hi me ni nga ala ni ku a nga tirhi a ta va kha tirha ntirho wa wu komini ka masipala musi hi me ni nga ala hi mhaka ku ni twa hi nga ku a swi pfuni nchumu swilo leswi ala ka swi tirha leyi mali hi le hindla ku siku na siku lo dyondzekini doli lo a vulavula ku yena i yinene tiyunivhesiti dyondzekini i sharp na wena ngo hi dyondzekini na yini hi pfumala na yindlu hi pfumala na nchumu hi pfumala leswaku vo n'wina lexi mi xi ndlaku hi most of hayi loko va pfula minyopi hi nge hi diamond wata a wuti lava lavaka ku ta va tata hi nge pfumeli ku hlambeliwa hi vo n'wina hi nga vulavuli xo sungula i khale mi karhi mi hi hlambela kokwani fonyonya va faneriwa lowu ni mbala lexi muku a hi xona lowu ndla lexi a hi xona ni vula loyi a ku hi xi xa right Mi ta va mi swi twini leswaku mihlengo yi dye bhiriviri la kasi tolo hi fiki hi vona Boss Lady va fika va hlasela Gaza hi ku tsala leswaku the thing that I love about myself i ku ni pandza vanhu va ti-degree na ti-diploma hi ku hanya kahle ni ri na grade 4 se hi marito lamawani Boss Lady va ringeta ku vula leswaku va dyisa vanhu lava nga na ti-degree na ti-diploma hi tiphayiphi ku ri ku hi ku vona va nga dyondzanga hambileswi eka nkandziyiso lowu nga endliwa hi kokwani Chauke va vulile leswaku Boss Lady va na tona ti-degree se loko hi hlaya hungu leriwani ku ya emahlweni ri ri good morning good people a hi pfukeni hi ya zama degree na diploma a yi nghenisi mali loko yi ri hansi ka tarasi yi lava munhu a pfuka a ya maketa chada se kahle Boss Lady lava ringeta ku kombisa leswaku hambiloko munhu a lo dyondzisa ku yini loko a lo tshama kumbexana a nga ri ku yimayimeni a ku na lexi nga ta endleka swona hi ngo swi sola kambe swi na ntiyiso munhu a swi laveki leswaku a tshama hi mavoko hi ku hambi ho languta eka tlhelo ra vona hi ta swi vona leswaku ve le ku yimayimeni kumbexana ve le ku tikarhateni naswona swilo leswi nga va ngheniseleni ka mali ko va mitirho ya vona ya mavoko kumbexana vo lo yimayima va zamazama
tanihiloko ndzi vurile leswaku timhaka ta ka Gaza ti lo tata poto lera Galaza. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolo Story YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolo Story YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.